Assalamualaikum. Alugandige namaki Mariam Misha Abdullah. Alugan maniti kudina wara viti wahake kiade. Esaharaga wara viti bagicaiga kalu kokalengolne. E kalu kokake lattihin unnani eki kula kulage. E kalu kokake lattihin e kalu kokala abaduas malama kulati ehme kalu kokahunani abaduas warat derefe. Aharan kaluvima emmen ves malama kurani. Kihaderato ekamakumi aharan hettevikoi. Aharan man Allah syukur kurang. Adag mating ekalokoka fanibon malafanti. La 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 la. Masha Allah, miati hada viti bagicha ke damvi avaham matakum fonibolang. Eha viti bagicha fenomun avahagos matakum fonibole. Etikos lakulaga finfemakum fonibole. Tas etiga fiaganda lakulaga bolangeriye. Aharam resmi oliti wani. Aneka avagos rindu kulaga finfemakum fonibole. Tas etiga fiaganda rindu kulaga bolangeriye. Aneka avagos nukulana adi fiata shkulan fonibole. Tas etiga fiaganda etiga tirida fiaganda ves dekulaga bolangeriye. Aharam ves ritivi aharam ves chaluvi hada ufaretche. Alhamdulillah. Ehen kiamun ufalun nashamun etiga lattihin takkariyaddiye. Mihara e bagichain emme ritiko kalaki ekoka. Mi wahakan libe ibrataki syukur kunung. Hadi tikudin na wala riti kulta ves daswajedo. Tikudin na mi wahaka riti kama ummid kuran. Jazakallah khair.